Dakle, imamo u stvari ovdje na panelu ono što je super, cijelu destinaciju. Imamo hotelijera, imamo agencije, imamo Hrvatsku turističku zajednicu, imamo destinaciju u domeni Istarske županije, to je turističke zajednice, imamo Ministarstvo turizma, HTZ, dakle svi oni koji čine, i naravno svi ovdje prisutni, činimo destinaciju. I bez zajedničke suradnje, naravno ne možemo ništa dugoročno postići, pa tako niti pričati o ovim trenutnim problemima, izazovima oko radne snage. Za početak, mislim da je, evo, referirao bi se na prvu prezentaciju od kolegice Halenbeck. Ovo sve što ste nabrojali, stvarno ta kvaliteta od usta do usta, to je preporuka, činjenica da dugoročno, koliko god u startu se čini kao neka dugoročan proces, da prođe, ne znam, 2-3 godine, da se skupi ta nekakva kredibilitet ljudi i da oni postanu ambasadori, da je to definitivno najbolja dugoročna odluka, koliko god u startu možda izgleda skupo. Ne? Ali u vašem slučaju se pokazala definitivno kao pun pogodak. Dakle, svi ovi procesi su počeli ne prošle godine, nego već sigurno prije 5 godina i više, koliko se ja sjećam. I sad se nekako dobila ta struktura svih tih mjera i smješta za zaposlenike i sve ovo što ste nabrojali i nekako sada imate stabilnu bazu za daljnji razvoj. Tako je, da. Evo, sve ove stvari koje smo u biti naveli na prezentaciji, to ništa nije došlo evo preko noći. Znači, ja mogu evo za sebe osobno reći od uvijek, kad sam evo došla u Plavoj laguni, sam u ljudskim resursima, znači preko 20 godina i zaista se evo puno radilo jer smo evo bili zaista uključeni od početka u samu srž i problema i izazova, ako to možemo tako nazvati. Velike promjene evo su nas zadesile u svim segmentima, znači to su evo veliki poremećaji na tržištu šta se tiče i pogleda na posao i mladih generacija i odljeva, znači radne snage, ali evo nekako pokušavamo sve to pomiriti i ostati stabilni i uspješni unatoč tome. Super. Kao što sam rekao u uvodu, svi mi činimo destinaciju. Hrvatska turistička zajednica u stvari njezina i funkcija je upravo razvoj destinacije, brandiranje Hrvatske i kroz razne potpore, poticaje, u stvari kroz velike sportske događanja, manifestacije. Tu igrate ključnu ulogu ne samo kroz subvencioniranje, nego i kroz postavljanje nekakvih okvira u kojem terminu je potrebno organizirati neka velika događanja, što je odlično, nije samo da se, dakle, ciljeno se rade subvencija i razvoj presezone i postsezona. I u konačnici to je jedno od, lako to reći, ali dugoročnog rješenja za cjelogodišnji turizam tamo gdje je to moguće, ali tako? Tako je. Pitanje, oprosti... Da, dakle, Hrvatska turistička zajednica tu stvarno igra jako veliku ključnu ulogu da pozicionira ne samo u promociji, nego i u subvenciji svih tih događanja, manifestacija van presezoni i upravo taj naglasak kroz definiranje uvjeta da bi se uopće moglo prijaviti, da nije u špici sezona, nego van sezone. Sada već to traje stvarno dugi niz godina i kao što vidimo u Umagu su se pokazali kao jako dobri rezultati. Tako je. Hrvatska turistička zajednica, svi vi koji surađujete s nama, znate da imamo nekoliko javnih poziva upravo za obogaćivanje sadržaja u destinaciji i stvaranje motiva dolaska u razdoblju pred i post sezone. To su prvenstveno događanja, razna događanja koja podupiremo. Nikad niko do sad, a možda bismo trebali izbrojati koliko događanja smo do sada poduprli, ali stvarno se radi o velikom broju i događanja i strateških projekata koji dovode turiste, dovode goste Hrvatske u razdoblju pred i post sezone. Znači, pred i post sezona je zapravo nešto o čemu ne pričamo sad i ne pričamo zadnjih ni 10 ni 20 godina. Ja sam nedavno bila sa ravnateljem Instituta za turizam koji mi je izvadio jedan zgodan plakat koji je bio najava nekakvog skupa 60 i neke godine, u kojem je glavna tema bila sezonalnost i kako produžiti sezonu. 60 neke godine. Da, tako da je to konstantno pitanje, međutim važno je reći da mi radimo
konkretne projekte, konkretne marketinške aktivnosti, konkretna oglašavanja, obraćamo se stranim tržištima, podupiremo razne projekte i događanja i da imamo rezultate. Mi smo prošle godine imali, kao što je ministrica nekoliko puta rekla, rekordnu predsezonu i imali smo izuzetno dobru posezonu. Da, nekakav imperativ cjelogodišnji turizam ili poslovanje je u konačnici rješenje stalnog zapošljavanja ljudi. Ne? Naravno, lako je to reći, ali to je proces koji traje. Ali kao što vidimo ovdje u Plavoj laguni, to ipak se uspjelo postići kroz razvoj destinacije primarno, ne samo jednog partnera, nego destinacije kroz taj sportski segment i sportski turizam. Često se onako govori medijski, to jest u nekakvom medijskom narativu, da li tu gubimo neku autentičnost europskog turizma. Ne? Ja mislim da možda pregruba riječ, ali evo kako vi vidite i gledate na to? Mislite angažiranjem stranih radnika? Pa svakako da je to jedan trend ne samo u Hrvatskoj, ne samo u turizmu, nego i globalno. Svatko od vas ko putuje po Europi, ko putuje po svijetu vidi da je sve veći angažman inozemnih radnika. Mislim da Hrvatska nije u tome izuzetak, to je nešto što se događa, a naravno da treba voditi računa o domaćem radniku, uostalom to je radnik koji je tijekom školovanja tijekom njegovog besplatnog školovanja u koje je država uložila i dosta sredstava i dosta energije i dosta znanja da ga obuči jednog dana da bude kvalitetan u poslu koji će raditi. Tako da mislim da stvarno treba napraviti maksimum da taj radnik i ostane u Hrvatskoj. Apsolutno. Iz perspektive destinacije, to je Istarske županije, ako je neka županija ili ti regija postigla cjelogodišnji turizam i ide prema tome i fokusirala se na stvarno na kvalitetu, na izvrsnost, to je Istarska županija, to smo čuli jučer u prezentacijama i svim narativima, a s druge strane fokusiramo se na kvalitetu, na izvrsnost, a s druge strane imamo taj izazov radne snage. Kako naći tu taj balans iz perspektive destinacije, tu govorimo opet ne samo iz vaše perspektive turističke zajednice, nego i gradova, županija i cijelog gospodarstva, kako napraviti tu nekakvu, repozicionirati Istarsku županiju, cijeli sektor i restrukturirati u stvari ne samo iz vaše perspektive, nego od županije, cijele poslovne zajednice i u konačnici kvalitete života lokalnog stanovništva da bi dobili dugoročno, imali tu taj neka balans kvalitete i izvrsnosti. Pa evo, ukoliko govorimo o procesu repozicioniranja i restrukturiranja destinacije, onda bi u nekim najkraćim crtama mogli reći da je to organizirano postavljanje nove slike i plasiranje te nove slike na tržište. Dakle, ako gledamo situaciju gdje je Istra bila krajem 80. godina, dakle do prije 90. i ratnog zbivanja, onda možemo reći da je Istra bila pretežno mas turizam destinacija sa izuzetno velikim brojkama, sa velikom obimom turoperatorskih gostiju. Međutim, kako su se trendovi u svijetu počeli mijenjati, uvidjeli smo da dugoročno u toj igri mi nećemo moći više biti konkurentni, zato jer veće turističke destinacije po pitanju masovnog turizma imaju uvijek mogućnost još više spustiti cijenu, a da još uvijek zarade. Tako da popularno nismo željeli igrati tu igru kifa meno kao u trešetenje. Jasno da smo onda morali pronaći neki novi modus i novi modus je bio s jedne strane podizanje razine kvalitete usluge, servisa, smještaja, pa i boravka gostiju destinaciju, a s druge strane prispajanje središnjeg dijela Istre, koji je više od 60 godina, a govorimo o teritoriju između 65 i 70% Istre, bio u potpunosti prazan. Tako da je taj proces repozicioniranja i restrukturiranja bio podijeljen da smo prvo zacrtali koja je misija i koja je vizija. Nakon toga smo zacrtali koji je put da dođemo do cilja nakon 10 godina.
Izradili smo novi model razvoja, novi model konkurentnosti i investicijske potrebe, jer bez investicija teško možemo promijeniti sliku o destinaciji. A to će reći, ako smo prije se promovirali uglavnom prema gostima od 2, 3 i do 4 zvjezdice, mi smo morali pola od tih gostiju odrezati i početi se promovirati gostima od 3, 4 i 5 zvjezdica. Međutim, prethodno smo trebali učiniti domaći zadatak da podignemo sve ono što sam rekao, i razinu smještaja, servisa i tako dalje. I to je vrlo delikatan proces, zato jer u principu ti se odričeš svojih klasičnih gostiju da bi dobio neke nove koji će više trošiti. Međutim, taj proces nije uvijek jednostavan. Ja moram reći da mi u tom procesu nismo imali minuse kod fizičkih pokazatelja niti u primicima, tako da možemo reći da je taj proces išao nekako organski i da se dobro razvijao. Danas možemo reći definitivno da je taj proces izuzetno uspješan, osim jednog ili dva segmenta. Jedan od ta dva segmenta je dio koji je povezan za stihijsku gradnju, odnosno overconstruction, koji generira pretjerani turizam, a to je overturizam. I treća faza je onda narušavanja imidža i reputacije destinacije, rušenje jedinične cijene, čak može biti i manja posjeta, prema tome možda to sad izgleda malo predrastično, ali uvijek kada zamišljamo Istru, zamišljamo i što će biti za 5 do 7 godina, ne sad iz ove pozicije. Prema tome, jasno je da treba pokrenuti sad neke nove mehanizme i nove alate kako bi se održao taj status kojeg smo vjerno i vrlo mukotrpno gradili 25 godina. To sam baš htio pitati, nikad nije kasno, trebamo krenuti u te promjene, naravno, ali sad ste rekli 25 godina je to vremenski proces koji je step by step od u stvari definiranja gdje želimo biti za 50 ili 20 godina ili možda za 50, imati te dokumente, spustiti tu komunikaciju s papira na lokalno stanovništvo, lokalne poduzetnike, svi zajedno graditi tu priču. Dakle, to se stvarno radi kompleksnim izazovima, društvenim, gospodarskim i ono što je najvažnije, potrebno vrijeme. Ne možemo dobiti tu promjenu preko noći, tako? Da, tu je onda ključna formula protokol suradnje privatnog i javnog sektora, jer kad smo započinjali te procese, javni sektor je imao jedan interes, privatni sektor drugi. Investicije javnog sektora su bile u jednom segmentu, privatnog sektora u drugom i bilo je potrebno zaposjesti i jedne i druge, da kreiramo sinergiju djelovanja. Konkretan primjer. Javni sektor je možda zamislio da treba razvijati sjeverni dio grada, a privatni sektor se možda nalazi na južnom dijelu i kad se napravi dvije odvojene investicije na sjeveru i na jugu je to u redu, ali kada se zajednički napravi investicija i dogovori se, ok, idemo napraviti zajedničku investiciju prvo na sjeveru, a za godinu, 2 ili 3 ćemo zajedničku investiciju na jugu, onda je efekt te investicije i novog razvoja puno jači, marketinški se to može kvalitetnije iskomunicirati, tako da je to uspjeh. Međutim, bez investicija nema. Od tada, od kad smo krenuli, dakle od negdje 2007. godine, razina investicija svake godine u Istri je negdje između 250 i 300 milijuna eura, što privatni sektor, što javni sektor i to ne samo u hardware, nego i u software. I treba iznaći taj protokol komunikacije i suradnje, jer u protivnom je teško, mukotrpno i sve ono što se sa sinergijom postiže u 2 do 5 godina, ukoliko nema te sinergije, treba 10. Da, ali investicije treba isprovocirati, tako, ne? Ne možemo samo čekati, ne? Da, evo tu smo u stvari primarno kao putničke agencije, vidjeli smo u stvari kratko predavanje, mogu reći, velikih tvrtki Plave lagune i Uniline grupe. Kako agencije manje, srednje agencije u stvari
oni nemaju možda toliko financijskog i ljudskog resursa da se bave svim tim procesima, da imaju toliko dugački period traženja nove radne snage, a znali smo da su putničke agencije i ovu krizu prošle neke bolje, neke lošije, ali da se još u stvari traje nekav oporavak od posljednje COVID krize. Kako agencije tu nekako pronalaze svoju radnu snagu, pogotovo znamo da su agencije kičma naše općenito turističke godine, pogotovo predsezone, posezoni i razvoju posebnih specijalnih turističkih proizvoda, gdje nam je ta cjelogodišnje poslovanje u stvari imperativ za agencije. Male agencije, mali broj ljudi, manje nam treba zaposlenika, pa da jednostavnije. Ne šalim se, neki idealan proces koji smo imali mi, ali znam i velik broj naših kolega, da kada bi radili, najprije bi uzeli nekoga, ne znam, za vodiča, za pratitelja, za doček gostiju, za te neke jednostavnije poslove, pa onda sezonski, na kraju tog nekog čovjeka stvorili tog nekog ko vodi cijeli taj posao. I to je neki idealan slijed i svi oni koji su tu i koji su radili na taj način znaju da je to savršeno kad dobiješ nekoga sa 18-19 godina i nekoga radiš po nekim svojim tim željama i nakon tih 4-5 godina ili odrađenih sezona kroz fakultet, kad počne raditi imaš gotovog čovjeka koji zna sve procese, koji zna sve što treba i ako ga još uspiješ dugi niz godina zadržati, to je onda win-win situacija. Naravno, mislim da smo, osobno mogu za sebe, ali znam i velik broj kolega da smo jednostavno u toj nesretnoj koroni stvarno ostali bez ljudi jer jednostavno nismo mogli pružiti ništa više od one pomoći koje smo dobivali i tu smo ušli u te neke procese. Kod nas konkretno u firmi je bio mukotrpan gdje smo praktički u 3 godine promijenili smo promijenili, najprije u koroni su nam otišli, pa smo jednu godinu imali jedne ljude koji su radili, pa nije funkcioniralo, pa drugu. I evo, na treća je bila sreća i mogu reći da smo prošle godine random zaposlili totalno ljude koji uopće nisu radili u turizmu i to je zahtijevalo naravno više moj angažman unutar ureda i obuku i rad s tim ljudima i da bi sad, evo, možemo reći godinu danas su kod nas i to funkcionira. A što se tiče, mislim, evo, mi smo recimo sad tražimo isto tako, pošto imamo uz ured, imamo neka prodajna mjesta, obično pokrivamo to preko sveučilišta sa studentima i ne znam, jučer smo objavili natječaj preko student servisa, mi smo do danas, znači u manje od 24 sata imali nekih 9 prijava. Tako da, recimo, mislim da ćemo se sigurno od tih 9 naći tih 4 osobe koje nam trebaju za ovu sezonu. Idealno je kad imamo i sezonce koji se vraćaju od prošle godine, u stvari studente, tako normalno, ali kažem, velike firme, veliki problemi, velik broj ljudi, naše manje firme ili ako su obiteljske, idealno, kad meni moja kćer kaže tata kad kreće, to je to. Ja imam jednog radnika za ovu sezonu, to je sigurno. Da, super ste rekli da je u stvari, znači da je dobar pozitivan efekt sa tržišta, da je feedback da u roku do 4 sata se već dobili 9 prijava za posao, to je ipak dobar signal, pogotovo u kontekstu da nije baš tako sve crno u turizmu kao što se priča, ipak imamo ugled struke i ugled turizma na dobroj poziciji. Ko priča da je crno? Ja uopće ne znam ko priča da je crno, pa nije crno. Ne znam, zato želimo to demistificirati, ne? Ne, pa ne, mislim crno. Naravno da nam fali radne snage, ne možemo uspoređivati nešto što je bilo, ne znam, prije 10-20 godina ili sada. Više ljudi putuje, rastu nam brojke i jednostavno ta i usluga se povećava, nije isto prije bilo imati u hotelu 2 zvjezdice koliko ljudi ili koliko sada u 5 zvjezdica, znamo što je prije bilo restorana, koliko ih ima sada, hotela i svega ostaloga. Problema ima, nažalost, isto kao i ostatak cijelog svijeta. Radna snaga dolazi iz nekih drugih zemalja i jednostavno moramo se s tim pokriti. Bilo bi idealno da nije to tako, ali evo, ja bi ima neku svoju teoriju, ali neću ovdje da ne završim negdje u novine. Nećemo crno sada. Da, kolega Marko Linčić, to nije samo pitanje hrvatskog turizma, nego je pitanje i europskog turizma. Druge države imaju iste slične probleme i tako i turističke agencije. Vi poslujete, jednostavno, to je najveća ste DMK agencija u Hrvatskoj. Kako to u stvari iz perspektive drugih kolega sa nekim emitivnim tržišta, Austrije, Njemačke, Španjolske, kako se oni bore sa svim tim izazovima?
Dobro, činjenica da je ovo pravo pitanje, takozvano globalno, za ipak kolege koji su puno iskusnije u tom dijelu, jer budemo realni, bilo koje djelatnosti, tako i turizmu, općenito nekakva migracija, nekakva strujanje ide dole istočno prema gore zapadno. Mislim, u svim djelatnostima se to osjeti i takva su nekakva geostrateška događanja koja to još potpiruju. Tako da tu je teško nešto novoga reći što već itekako svi ne znamo. Kažem, ono što je specifično, volim govoriti o onome što mi kao jedna ipak nešto veća, kompleksnija agencija prolazimo. Uspjeli smo doći u fazu da primjerice, kad sam prije spomenuo to neko naše restrukturiranje core tvrtke Uniline, da smo jasno specificirali i odredili procese, znači prodajne sales ljude, produkt i čistu operativu. To je ono, kako se kaže, s jedne strane da si veći je prednost, s druge strane nosi neke nove probleme i izazove. Teško je to, ali recimo u tom našem modelu u kojem smo došli sad, kažem, tih 160 ljudi, uspijamo čak za primjerice našu operativu, koja isključivo operativno nadzire kako se naša usluga rola na terenu, dobivati i neke nove djelatnike koji nisu a priori turističke, čak ni ekonomske struke. To je recimo neko novo područje koje se može onako iskoristiti iskustveno. Naravno da u salesu su specijalisti turizma koji idu okolo, prodaju proizvod, znalci i ljudi sa velikim iskustvom. U tom našem produktu, tako je jedan odjel produkta zamišljen, tu imamo čak i nekih kreativaca. Ne biste vjerovali, kreativaca. Znači, pokušavamo probijati te nekakve standardne modele klasičnog HR-a, jer on kao takav može donijeti nekakvih 60-70%, ne može odgovoriti na sva pitanja. Ponavljam, to je opet na iskustvu naše kompanije. Ja ne mogu reći da svaka društva ima svoje drugačije specifičnosti. Mala agencija, kao što rekao kolega, je puno fleksibilna, brža i bilo koja druga tvrtka, velika ima neke svoje probleme, srednja i tako dalje. Tako da, evo, kažem, ovo su neki naši primjeri, a ovo što ste rekli na početku, to su big game, to je tako, nemamo tu šta puno pričati. Ne? Da, ako gledamo opet neku širu sliku, u stvari imamo jake tehničke srednje škole, imamo stručne fakultete, imamo centre kompetencija koji su završili, mislim, prvih 4 godina, tako, ako se dobro sjećamo, tu prvu fazu početnu. Mislim da bi morali malo više, to je svi zajedno raditi nekako na povećavanju ugleda struke i atraktivnosti rada na turizmu, makar svi to radimo cijeli ovaj dio, ali Ministarstvo turizma je dosta aktivno i kroz sam poslova, kroz poticanje udruga u turizmu, tehničke škole, evo, stvarno nekako iz godine u godinu sve bolje i bolje. Baš prošli tjedan je bilo baš u Vinkovcima natjecanje Croatia Skills, ako se dobro navaram, ako su krivo reći, ispravit ću se, gdje su srednjoškolci iz cijele Slavonije došli se natjecati od kuhara, konobara i raznih drugih struka u turizmu i ono što sam ja razgovarao s njima, dakle to nije službeno istraživanje, ali na bazi od njih 50-ak, samo 2 su rekli da se vide vani, a 48 je reklo da se vide u našem turizmu. Dakle, to je jedna pozitivna slika. Pričamo o srednjoškolcima koji su treći, četvrti srednje. Ministarstvo jako puno radi, da postavim pitanje na tome. Odgovorili ste, tako da ne moram ništa. Ali evo nekakav osvrt, puno se priča i piše, ali evo da date nekakav osvrt kako Ministarstvo turizma stvari sudjeluje u svim tim procesima. Pa hvala zaista na pitanju i odgovoru, tako da ste mi olakšali. Radi se jako dobro, radi se uspješno i sami ste spomenuli ove centre kompetentnosti koji su bili uspostavljeni i koji su, by the way, svi reakreditirani i za sljedeće razdoblje, tako da se nastavljaju u Zaboku, Puli, Osijeku, Opatiji, Splitu i Dubrovniku u jednoj sjajnoj suradnji, ja bih rekao, i s poslodavcima koji najbolje znaju koje su njihove potrebe tržišta, a ugled struke, ja bih rekao, na visokoj razini, tu ne možemo govoriti o možda eventualno manjku zanimanja za strukovne te djelatnosti, ali i tu se trendovi mijenjaju. Ono što ću ja pokušati je u biti spojiti turizam i sport, kako se i zove moje ministarstvo, iz nekog svog iskustva. Mislim da je ključ u edukaciji i u ulaganjima. Edukacija svakako, i u poticanju same edukacije, ali i u ulaganju. Imamo sjajnih primjera, evo čuli smo malo prije i od gospođe Halambek kroz naše programe stipendiranja i svega, ali imamo i sjajne primjere dobre prakse koji ovdje prisutni. Moj prijatelj dragi Neno Nizić, koji kroz svoju udrugu jedinstvenih hotela Impresija zaista spaja
srednjoškolce sa zanimanjima u turizmu, podiže samim time i interes i vjerujem da je u toj jednoj suradnji budućnost svijetla, ovako kako i Tomo rekao, nema ni govora o crnilu, a turizam je nešto što je svima prihvatljivo, što je prekrasno, tako da vjerujem da će rasti zanimanje za ta zanimanja. Ove godine je u testnoj fazi novi modularni program u srednjim strukovnim školama. Sljedeće godine bi on trebao ući u fazu u stvari implementiran u svim srednjim stručnim školama, tako. Kako su, da li imate možda nekakve pokazatelje, kako se on pokazao na terenu, da li je dobro veći fokus ono što samo pričamo na praksu, a manje na možda neku širu teoriju koja se direktno naveže u struku. A sad u samu izradu kurikuluma ja ne bih ulazio, to će znati oni koji su stručni, da li je potrebno više ili manje prakse, svakako je potrebno i jednoga i drugoga. Ono što mogu reći da je kroz centre kompetentnosti prošlo dovoljan broj i učenika, ali i odraslih koji se školuju za strukovna zanimanja. Danas više naravno nije sramota biti ni jedno od tih strukovnih, to je prošlo to vrijeme kad se isključivo gledalo samo na fakultete. Vjerujem da će i u budućnosti, pa da ćemo i mi u krajnjoj liniji roditelji poticati djecu da ne moraju baš svi ići na fakultete, da je budućnost zagarantirana i u ovom pogledu. Onaj problem koji naravno svi spominju je problem radne snage, pa se i tu u jednoj suradnji sa ostalim ministarstvima intenzivno radi da se i taj problem pređe. Da bi u stvari mogli imati cjelogodišnji turizam, moramo biti otvoreni tokom cijele godine, barem destinacije veće, a samim time moramo iskomunicirati na tržištu da Hrvatska nije samo ljetna destinacija, nego cjelogodišnja destinacija, ako se na tome radi već dugi niz godina, no ima jedan dobar primjer, prvi Zadar Outdoor Festival, možda se ti Tomislave sjećaš, ima već 4-5 godina kada se održao. Da, uglavnom bio dobar primjer, oni su tijekom ljetne sezone, dakle tijekom špice sezone su u centru grada postavili džama plakati s ovu komunikaciju i pozivali goste da dođu sljedeće godine u predsezonu. Dakle, gosti kad su već kod nas sad u ljetnoj sezoni, kad ih je puno, su iskoristili taj trenutak i pozivali dođite sljedeće godine u predsezonu jer komunikacija je tu, nemaš konkurencije, znaš da su gosti vidjeli tu poruku i to je nekako komunicirati nije samo 7. 8. mjesec, nego dođete u 4. 5. mjesecu. Kako vi imate stvarno jako puno aktivnih kampanja dugi niz godina, da ih sada ne elaboriramo, trebalo bi nam puno više, no možda je vaš narativ kako skomunicirati, ne samo vi, nego i hotelijeri, i turističke zajednice, i svi mi dionici, da nije samo sunce more, nego da smo otvoreni tokom cijele godine. Pa naš sadašnji komunikacijski koncept Croatia Full of Life je zapravo prije dosta godina dao odgovor na to pitanje. Mi ne komuniciramo isključivo da smo zemlja sunca i mora, mi komuniciramo turističke proizvode, mi imamo PPS kampanje na svim tržištima. Te kampanje ne startaju mjesec dana ranije ili 3 tjedna ranije. One započinju znatno ranije. Mi već zapravo krajem ove godine započinjemo cijeli jedan ciklus promocije za sljedeću godinu. Ovo što ste rekli je zapravo ključ. Znači, krenuti pravovremeno, komunicirati sve prednosti, sve proizvode, sve one benefite koje turist ima u pred i post sezoni u destinaciji. Istra je jedan izvrstan primjer, ne samo komunikacije koja je stvarno Istra, naravno uvijek je užitak s vama raditi projekte, ali i kampanje. Međutim, Istra je savršen primjer. Vi sad već negdje kad dođete u 3. 4. mjesec zapravo kapaciteti su popunjeni, destinacija je sprema se za vrh sezone, postoje strateški projekti koje rade i u segmentu sportskog turizma, i u segmentu gastronomije, outdoora, wellnessa i zdravlja koji se rade u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom
koje jednostavno osiguravaju turistički promet i u tim mjesecima. Tako da cjelogodišnji turizam je cilj, ali ja mislim da mi već sad možemo govoriti da Hrvatska ima cjelogodišnji turizam. Naravno, veliki problem u destinacijama su otvorenost ostalih objekata. Znači, hotel može raditi, ali hotel nije dovoljan. Nekakav vrhunski premium smještaj nije dovoljan. Potrebno je da je otvoren i restoran, i bar, i dućan. Vi možete, postoje nažalost destinacije u kojima hotelijeri su spremni raditi cijelu godinu i rade cijele godine, ali ostatak industrije ne prati to. I zapravo to je nekakav zadatak, osim promocije koje HTZ radi, da zajedno sa svojim turističkim zajednicama i ostalim dionicima u destinaciji jednostavno apelira na te subjekte i učini sve da i drugi objekti osim smještajnih budu otvoreni tijekom cijele godine. Da, to je ključ, naravno. Ako samo vi komunicirate globalnom tržištu, čak da pače, možda nam se to negativno i dobiti negativnu sliku. Ako komuniciramo da smo otvoreni, turisti dođu kod nas, ne znam, van sezone i vide da destinacija nije otvorena. Onda stvari imamo negativni efekt. Dakle, ta vertikala, kao i svugdje, ovaj turizam nije točka nego kružnica, moramo svi zajedno komunicirati i znati u kojem smjeru idemo. Ne? Da, ali zato je bitan dio turizma pripremljenost destinacije za prihvat gostiju. Znači, vi nećete raditi PPS kampanju i promovirati Hrvatsku u onim dijelovima u kojima znate da to nije moguće, ali ćete to sa jednom Istrom, sa jednim Zagrebom, sa Dubrovnikom, koji je kongresna, isključivo vrlo jaka kongresna destinacija, vi bez problema to možete raditi i zapravo promovirati. Dubrovnik vam je, ne sad, ne zadnjih 10 godina, 20, 30, neko, Dubrovnik je oduvijek kongresna destinacija i vi ćete vrlo teško naći u njemu slobodan krevet u 10. mjesecu. Ja, slažem se. Malo ćemo praviti kratki break, pošto nas je puno. Sigurno imate neko pitanje za naše paneliste. Mi u Hrvatskoj ne volimo postavljati pitanja, ali postaviti pitanje. Uvijek volimo poslije uz kavu postaviti pitanja. Ima neko pitanje? Nema niko? A kad je izlet? Ja mislim da je to jedino pitanje. Izlet, jel da? Da. A moramo poštivati, evo... Da. Imamo pitanje, odlično. A sad ću odvojiti mikrofon. Dobar dan svima. Ja bih pitala nešto baš konkretno za Umag, što se tiče Umaga. Ja radim u turizmu 50 godina, preko 50 godina. Agenciju imam 28 godina i sve je lijepo što se govori, ali iz mog osobnog iskustva i viđenja mislim da u nekim stvarima idemo unatrag umjesto unaprijed. Prije 30 godina, sad dolazim do toga, postojao Istra turist koji je sad Plava laguna, postojala turistička zajednica i turističke agencije. Mi smo tada imali 2 puta godišnje sastanak agencije, Istra turist, grad i turistička zajednica. I svi smo zajedno raspravljali o cijenama, o ulaganjima, o svemu što bi trebalo pomoći da se turizam poboljša. Zadnjih godina, svojih već mogu reći 25 godina, toga više nema. Pitam se zbog čega se više ne sastaju agencije, grad, turistička zajednica i sad Plava laguna, da svi skupa, da i turističke agencije sudjeluju u poboljšanju ponude u našem gradu. Hvala na pitanju. Evo, mislim da to je ono što pričamo, treba ta sinergija, komunikacija svih u destinaciji, kako bi svi mogli se razvijati
i znate u kojem smjeru idemo. Možda evo Denis, iz svog iskustva, jako je lako reći, ok, treba nam sinergija, trebamo znati gdje idemo, komuniciramo, a treba dosta vremena i komunikacije u stvari da se to primi, iskomunicira i da se zna u kojem smjeru idemo. Da? Pa, ja sam upravo dao naglasak na protokolu suradnje između privatnog i javnog sektora i mislim da je tu Istra vrlo dobar primjer. Ako vi tvrdite da su se 2 puta godišnje ili ne znam kako ste rekli, ta komunikacija teče kontinuirano, da li iz dana u dan ili iz tjedna u tjedna, barem što se tiče i onoga kako ja znam razina jedinica lokalne samouprave, velikih hotelijera, gospodarske komore, Istarske županije. Ako to nije na razini destinacije kroz određena vijeća ili kroz određene task force grupe, onda je to definitivno na višoj razini, jer na kraju krajeva kad govorimo i o master planu, a to je onda neki plan koji se onda mora operativno sprovoditi, potpisali su ga uglavnom sve jedinice lokalne samouprave priobalja i financirale, i veliki hotelijeri, i Istarska županija i turistička zajednica Istre, tako da ja nemam taj dojam, ali ako vidite neki prostor koji nedostaje, slobodno se javite. Pokušat ćemo nadopuniti taj prostor. I još druga stvar cijena je individualna stvar svake agencije, svakog poduzetnika, a što se tiče produkata ili što se tiče pripreme sezone, ja mislim da tu vrlo, vrlo dobro rade sve destinacije u Istri, da se dogovaraju zajedničke aktivnosti, da se ne preklapaju i ne znam, može to više da interno obavimo, da sad ne zamaram skup sa detaljima. Jasno, o tome Slav isto ima odgovor. Si htio nešto reći, ne? Rekao je Denis sve da ne dužu bez veze. Dobro. Plava laguna, mislim, poznato je barem meni da u stvari surađuje sa cijelom destinacijom, jer naravno motiv dolaska nije krevet nego destinacija, upravo taj ključ sinergije da se ponudi kvalitetan sadržaj cijele destinacije, da bi u stvari u konačnici gosti bili zadovoljni destinacijom. Pričamo puno o radnoj snazi, premalo možda pričamo, trebamo promijeniti fokus na kvalitetu te radne snage, što radite ovi interno kroz edukaciju, a kako stojimo sa zapošljavanjem stranih radnika? Znam da je to, kako vi vidite kako je stanje kod vas u vašim destinacijama, da li lokalno stanovništvo, pogotovo u kontekstu cjelogodišnjeg turizma kojeg ste razvili kroz sportski turizam i razne događanja, dakle to više nije samo sezonski posao, to je jedan stabilan posao koji lokalno stanovništvo dapače bi trebalo pregledati, oni koji naravno nisu direktno poduzetnici ili nekim drugim sferama. Kako je kod vas stanje vezano uz zapošljavanje lokalnog stanovništva? Da, hvala na pitanju. Evo, to je uvijek u fokusu, znači evo, lokalno stanovništvo uvijek poželjno i naravno da nam je to i prioritet u određenim segmentima. Jako puno evo, radimo i na tom području. Kao što sam i sa početka evo, prezentacije rekla, u biti Plava laguna je upravo i poznata po svojim radnicima i ljudima koji su svoju karijeru započeli još kao učenici. Evo, ja mogu to reći na svojem primjeru. Evo, uvijek nekako volim istaknuti i svi članovi naše uprave su ovdje krenuli kao studenti i učenici i sad evo, su došli do tih pozicija, tako da imamo jako puno primjera dobre prakse upravo na ljudima, na ključnim nositeljima posla. Evo, u Plavoj laguni to je ono što potičemo i njegujemo, jer upravo mislimo da će kroz to oni novim i mladim generacijama i stranim radnicima najbolje prenijeti naše vrijednosti. Evo, mislim da nema boljih ambasadora, konkretno u slučaju Plave lagune, od nas samih koji smo evo, počeli nekim sitnim koracima i najosnovnijim poslovima, pa evo dogurali, kako se kaže, do vrlo odgovornih znači radnih mjesta. Tako da taj dio pozdravljamo. Naravno da tu treba evo, uložiti dodatan trud. Ništa se ne događa samo po sebi, tako ni to. Tako da u kontekstu toga imamo svake godine kroz naše evo, programe sa učenicima, što sam je rekla na prezentaciji, nekih 15-ak škola s kojima zaista njegujemo čvrstu suradnju. U interesu nam je svake godine
dodatno 2 do 3 škole uvesti u sam proces i onda ovdje za svakoga po nešto. Evo, kao što smo vidjeli, kroz studijska putovanja, kroz ljetnu praksu, kroz sezonski posao, kroz stipendije, tako da evo, zaista imamo jako puno dobrih primjera. Hrvoje, u svojoj prezentaciji si istaknuo kako kroz stručnu praksu online dobite u prosjeku 4-5 novih djelatnika, ne? Ovaj sad 1 plus minus više, no to je dobar pokazatelj u stvari, da nije praksa samo aj tamo nešto da radi i donesi mi kavu, kako se to kaže prije, nego da u stvari ta stručna praksa stvarno ključna da bi vi vidjeli, stvari testirali, prenijeli znanje i vidjeli ljude kako se snalaze u različitim situacijama, kako bi uložili, investirali vrijeme i trud da bi dobili stalne zaposlenike. Da, opet ću se onako osvrnuti na specifičnost tako kažem, tvrtke u kojoj jesmo, odnosno Unilina. Ja uvijek tim mladim ljudima na početku ili kad hoće ostati kažem, ok, jeste vidjeli sad ove radne prostore? Nije klasičan turizam koji su si možda oni mislili kad su zamišljali turizam u smislu provajdera na terenu, hoteljera ili nekakve turističke zajednice ili neke druge. Konkretno naša tvrtka je, ja bih rekao, radni prostori su kao na Zagrebačkoj burzi ili ne znam, osiguranju, znači 2 skrina. Znači mi smo neki interfejs između svjetskih tržišta agencija, klijenata s jedne strane i konkretnih davatelja usluga s druge strane. Zato kažem, kogod to zna biti kod nas nekad komplicirano, počeli smo otvarati za takve poslove i da tako kažem, intrigirati neke druge struke. Jer ti studenti, kada opće to percipiraju, kažem, prije sam rekao, imamo neke ljude koji su tehničke struke čak, ali imaju neku svoju afinitet, vole turizam, nešto malo se privatno time bave i oni praktički u Uniline, mi jesmo menadžment kompanija, oni menadžiraju na 2 ekrana, spajaju klijenta s klijentom, s hoteljerom, sa grupom i tako dalje. To je vrlo specifično, to nije ona standardna priča. A sada ovo sve ovo što ste prije rekli, teško je da neki put imamo potrebi za stranim radnicima, imamo nekolicinu Koreanaca, to su specijalisti koji nam drže interfejs sa tim tržištima gdje je ta komunikacija jako važna, gdje naprosto oni sami se najbolje razumiju i kažem, na sreću nismo još u toj fazi da imamo tih problema međutim razumijem kolege koji imaju potrebu za velikim brojem ljudi, jer evo ja sutra moram završiti jednu radnu dozvolu, procedure su stvarno takve da kad neko ima potrebu za puno radnih dozvola, puno posla, administracije. I s druge strane, oni dečki cure što rade to u MUP-u, ne bi im bio u koži, jer je to tamo dosta sporo i dosta puno nekakvih papira i kutija i tako dalje. Sad apeliramo i sve nas, ne? Da, to pitanje oko dozvola se svake godine nešto mijenja. Postoji komunikacija Ministarstva turizma i svih u sektoru da se ubrzaju ti procesi kako bi se olakšalo zapošljavanje strane radne snage. Sad smo imali nekakvih novih izmjena vezano upravo za taj segment. Imate otvorenu komunikaciju sa strukom, što je odlično, Ministarstvo turizma. Da li možemo još nekako poboljšati, koji feedback je od struke, poslodavaca, da li možemo nešto ubrzati i poboljšati kako bi ipak bar taj segment administrativno ubrzali i efektivno riješili, ne? Pa koliko sam upoznat, idu sada izmjene, odnosno i svi ste vjerojatno upoznati da idu izmjene zakona o strancima koji je na portalu za e-savjetovanje, mislim do kraja mjeseca ili par dana ranije, čijim izmjenama se definitivno olakšava izdavanje samih radnih dozvola, uvode se nekakvi noviteti, preuzimaju se direktive Europske unije što se tiče uvoza visoko kvalificirane radne snage, a za sve ovo mislim da će biti puno lakše i koliko sam pročitao i poslodavci su zadovoljni navedenim izmjenama i to jednoglasno su podržali. Svi bi mi htjeli naravno da je što više domaćih radnika tu, ali i ja sam bio stranac, igrao vani, tako da uvijek će postojati potreba za stranim radnicima. Nemoguće u ovim uvjetima podmiriti sve potrebe iz domaćeg bazena, što se kaže, to su i čari prednosti Europske unije, slobodna kretanja, tako da je logična fluktuacija, ali vjerujem da i postojećim izmjenama da će biti zakona, da će biti dodatno zaštićeni i domaći radnici, ali da će biti zaštićeni radnici koji dolaze iz trećih zemalja. Da, slažem se. Evo ispred udruge putničkih agencija, pošto okupljate sve njih, naravno, neki su veći, neki su manji, neki su u nekoj drugoj destinaciji, svako ima svoje izazove sa radnom snagom, no često ste u medijima pričali o ugledu struke, općenito turizmu. Ne? Ona je nekako sve godine
sve bolje. Naravno, svjesni smo nekakvih pojedinaca koji, nažalost, stvaraju negativnu sliku u lošim odnosom prema zaposlenicima, da sad ne idemo u te rasprave, no turizam je u konačnici pozitivan, dinamičan, definitivno bi trebao i je pozitivna slika i treba biti atraktivan općenito mladim ljudima da uđu u sektor turizma, pa tako i putničke agencije koje su, ako neko je dinamičan, to su putničke agencije. Pa evo kako vi gledate nekakav svoj posljednji put od prvog kontakta s turizma do danas, nikad nije bilo dosadno u svim ovim godinama u turizmu, a nije ni danas. Pa dobro, mislim da u rijetko kojem privatnom poslu može biti dosadno. Ali ono što, ne znam, sinoć preksinoć sam pričao s nekim što mi prođemo, gdje smo bili s našim poslom ili što prođe neko ko radi u građevini. Ne bi se mijenjao bez obzira na njihove marže ili, ne znam, ili na trgovinu, ne znam što, ne bi se mijenjao s nikim. Jer meni je ovaj posao ljubav, strast, sve i jednostavno to volim i izazovno je stalno, tako treba biti i navikne se čovjek, radi, rješava probleme i to je to. Najbitnije, kako kažu, ako voliš neki posao, ne radiš, ne znam točno, ali ide, ima neka izreka dobra, tako da ja uopće se ne osjećam da radim. To je najbolje ako radiš nešto što voliš, ne? Normalno. Živim. Denis, stalno se vrtimo oko, mislim, to su široke teme i svaka pojedinačna tema bi mogla biti svoj panel, no evo, pričao si kako ste revitalizirali, naravno, u procesu od desetaka godina vratili lokalno stanovništvo u unutrašnjost. Imate specijalizirane manifestacije događanja koja se događaju u unutrašnjosti. Pričali smo o zapošljavanju lokalnog stanovništva u sektoru turizma, općenito u svim sektorima. I ti si jučer spomenuo kako nije samo bitno turizam, nego bitno su i obrtništvo i sve druge popratne stvari, pogotovo u unutrašnjosti. Jednostavno to možemo zaokružiti kod nekakvu kvalitetu života lokalnog stanovništva. To je neki prvi preduvjet da bi imali lokalno stanovništvo, da bi ljudi ostali, da pače i da bi radili integraciju sa drugim radnicima iz drugih dijela Hrvatske ili evo sa stranim radnicima. Ne? To su ozbiljni, kompleksni izazovi koje ne može raditi samo turističke zajednice, nego općenito cijela županija u svim vertikali i horizontali, da se točno zna kako. Nema jednog rješenja, niti sljedeće godine ćemo riješiti taj problem i to je to. Dakle, ta neka kvaliteta lokalnog stanovništva je izuzetno važna ne samo za turizam, nego općenito za uspjeh županije. Ukratko ću se osvrnuti jer vidim da je težište na radnoj snazi. Dakle, mi moramo biti svjesni da problem radne snage nije problem koji će se riješiti vrlo brzo. Međutim, postoji takozvani shortcut ili kraći putevi koje sada radimo upravo sa uvozom radne snage. Vrlo je bitno kada govorimo o našem problemu radne snage da imamo viziju šta se radi na zemaljskoj kugli. Ako uzmemo u obzir Monte Carlo, Švicarsku, Singapur, Katar, Dubaj, Abu Dhabi, dakle u jednom Singapuru, u Monte Carlo, u Švicarskoj je 2/3 stanovništva nije domicilno, nije švicarsko, nego su dakle ljudi koji su došli od nekuda i vrlo je bitno kada se radi o uvozu te radne snage u koji sistem oni dolaze. Jasno, kada je potrebna odjednom velika količina radnika, to je malo složenije. Međutim, svijet je i tu našao određena rješenja. Primjerice, u cruising industriji na velikim brodovima, a i svuda u Abu Dhabi, Dohi i Dubaju, dakle kada traže kontingent konobara ili kada traže kontingent sobarica, jedan od uvjeta je da nikad prije nisu bili konobari i da nisu prije bili sobarice. Zašto? Jer jednostavno ne žele one radnike koji su već inficirane sa nekom djelatnošću od konobara koji su imali prije. Tamo je sustav postavljen da svako radi po zanimanjima od A do D rade ova kategorija ljudi, od D do J radi ova. Prema tome oni mu grade jedan čip i ne moraju brinuti o drugim stvarima nego da nauče samo par osnovnih operacija koji se od njih traže.
Jasno, to neće biti jednostavno za riješiti, ali ako to mogu neke druge zemlje, a Hrvatska definitivno je zemlja koja ima što reći u turizmu, onda ćemo morati i mi slične takve. I ne znam, kratko još oko tog održivog turizma. Vratit ću se i povezati održiv turizam sa našim nastupom na tržištima. Dakle, u svijetu brojimo ili dijelimo regije koje su dobre, vrlo dobre, odlične turističke regije. Međutim, jedan vrlo mali, restriktivan broj turističkih destinacija se smatra ekstra dobrim. To su regije koje mogu za 5%, od 5 do 7% popraviti performanse, usluge, servisa, doživljaja, pa i ovoga oko novih produkata. Mi pokušavamo dostići da li ćemo moći tih 5 do 7% pojačati. Zašto? Zato jer je tu održiv turizam vrlo bitan. U komunikaciji održivog turizma i te regije o kojima govorim, koje su to uspjeli učiniti, dakle, govorimo o Južnom Tirolu, Trentino, Alto Adige, govorimo o Azornoj obali u užem smislu riječi, nije više komunikacija koliko je novih hotela sa 5 zvjezdica, koliko je novih tematskih parkova, koliko je novih restorana, već je osnovna tema što smo učinili po pitanju održivog razvoja, kako upravljamo sa zelenim površinama, kako upravljamo sa našim šumama, građevinskim zemljištem, pa sve ono, da ne pričam o dekarbonifikaciji, e-mobilitiju i ono o čemu i mi danas pričamo. Prema tome, performanse turističkih destinacija, jasno, ili određenih kompanija se mjeri po primicima, ali je činjenica da će oni koji ulože više u održiv razvoj imati jako puno razloga da taj svoj napor ugrade u cijenu za ekstra profit. Da, ali ako pričamo o integraciji ne samo strane radne snage, nego i sezonskih radnika koji dolaze na mora na svoj sezonski rad, svima vama je u interesu od agencija, hotelijera, destinacije, restorana, ako se radnik pokaže kao kvalitetan, ako težimo cjelogodišnjem turizmu, da nam čovjek ostane. Da li on došao iz Slavonije, iz bilo kojeg dijela, uopće nebitno, ne? Tu pričamo o integraciji ne samo stranih radne snage, nego i domaće populacije, a tu se onda vraćamo upravo to, na kvalitetu života lokalnog stanovništva. Ako nemamo to, a to bi svima trebalo biti nama u interesu, ne? Dakle, zadržati radnike, pogotovo evo Plava Laguni, koji je na velikom hotelijeru, koji imate jako puno veliki broj radne snage općenito tijekom sezone, ulažete edukaciju, uložili ste vrijeme u 3, 4, 5 mjeseci u njega i vama u interesu barom kroz onu selekciju kvalitetnih ljudi koji žele ostati i raditi, da se oni nastane ovdje, da imate stalno zaposlene, tako? To bi bio nekakav logičan slijed, naravno, ne nikad u 100%, ali bar nekakvu bazu imati kvalitetnu. Da, evo ja bih se zaista osvrnula jer imamo jako velika iskustva u tom dijelu što se tiče zapošljavanja stranaca, a isto tako inkluzije istih u sustav, s tim da smo unatrag, znači godinu dana, nudili i ugovore na neodređeno upravo stranim radnicima, evo šta se pokazalo i pozdravilo se kao vrlo dobar znači ovaj projekt. Da, evo počeli smo znači 2018. Tako da nije to došlo preko noći. Evo znate, sad imamo nekako dojam da se priča o strancima kao da se to jučer dogodilo, ali nije. Evo to je isto jedan postupan proces, tako da smo nekako na vrijeme se ekipirali i sami nekako kvalitetno pohvatali, ja bih rekla, sve promjene od samog znači inicijalnog znači direktnog predstavljanja na tržištima diljem znači susjednih zemalja, po čemu smo i dobili takvu etiketu kao poželjnog poslodavca, jer imamo na neki način taj direktan pristup na samim promocijama i predstavljanjima gdje nas ljudi mogu direktno pitati i gdje možemo velikom broju ljudi odgovoriti na sva pitanja, a tko to može bolje i kvalitetnije nego upravo mi koji smo ovdje dugo godina. Tako da počeli smo sa nekim malim brojevima. Ja inače ne volim kad se govori o ljudima pričati o brojevima, ali jednostavno
ne bih znala kako bih se drugačije izrazila. Znači krenuli smo sa nekih 300-tinjak da bismo danas došli do nekih 1300 radnih dozvola. Evo, moram se osvrnuti na kolegu, rekao je da rješava jednu dozvolu, pa evo, možete misliti kakav je to posao. I zaista, evo, imam odlične ljude u sektoru, evo, oni su ovdje danas ovdje sa mnom i to ništa ne bi bilo moguće, evo, bez njih zaista smo tu vrlo marljivi i kogod evo ima posla sa ljudskim resursima u ovom kontekstu godine zna o čemu pričam. Evo, nama je trenutno špica sezone jer sve se treba osposobiti, otvoriti, evo, svi moraju biti na svojim mjestima i da bi to sve uspješno funkcioniralo, zaista se mora čovjek ekipirati na način da je takozvano, evo, ja bih rekla, pravovremeno planiranje cijelog procesa važnije nego ikad. Znači, evo, mi smo u biti ovu sezonu počeli lani na proljeće. Koliko god to zvučalo možda nevjerojatno, ali to je tako. Znači, u špici sezone zapošljavamo preko 3000 ljudi, od toga je skoro polovica stranaca, pa evo, znate o čemu pričam. Tako da, jednostavno se ništa ne događa samo po sebi. Ja nekako volim to usporediti kao sa izgledom i životom nakon 40. Evo, moraš puno uložiti za puno više, a za isti rezultat, evo, na neki način. Tako da, na neki način se to dogodilo, evo, i u zapošljavanju u turizmu, pogotovo sa poslodavcima kao što smo mi. Evo, od kompletne organizacije, znači minimalno radimo sa posredstvom vanjskih agencija, tako da sve samostalno znači, provodimo, organiziramo. Tu je ogroman aparat što se tiče administracije, tako da taj dio, evo, možemo zaista biti mentori i naučiti puno ljudi koji žele o tome znati više. Ono što bi htjeli, evo, da su nam i svi dionici u tom procesu više suradljivi. Evo, tu mislim na državne institucije. Ja nekako uvijek ih volim i pozvati da se dodatno uključe u proces i sa naše strane kako bi bolje razumjeli samu svrhu i cilj da, evo, svi skupa možemo biti efikasniji. Evo, zapače, evo, kolega. Pričavam se, ali vi ste nedrago mi. Ja dosta glasno govorim. Dobro. Slabo čujem, niste baš naštimali čuku. Mislim da je ovo ključni trenutak da se možda postavi, ja sam makroekonomista, pa volim gledati to zgora, se postavi ključno. Imamo probleme. Evo, gospođa iz Plave Lagune kaže kako ima veliki posao, velike probleme kod zapošljavanja ljudi. A ja postavljam pitanje, mi smo postigli jednu razinu razvoja u turizmu, velikih, ja sam nažalost toliko star, pa sam pratio taj razvoj u prošlih 40 godina, ali došli smo do jedne razine. Mi dalje tražimo rast. Ja postavljam pitanje, gospođa ima toliki problem, zašto mi gradimo nove hotele? Zašto HBOR, Hrvatska banka za obnovu i razvoj, i dalje daje novce za izgradnju novih hotela, a nemamo ljude za zapošljavanje tih hotela? Pa ne možemo prepustiti, barem ja mislim, dakle, iz ove razine poslodavca moramo se dići na razinu države, moramo se dići na razinu nacije, ajmo se dići na razinu demografije. Idemo pomagati. Dakle, što se sad tu događa? Događa se da je trenutno država otvorila sve ventile i pušta radnike unutra izvana, da ne nabrajam zemlje od koje sve dolazi. Dobrodošli. Međutim, postavlja se pitanje kome to treba. Dugoročno, to kratkoročno pokriva probleme Plave Lagune, Valmara, ne znam, dole, Falkensteinera i dan dalje ne pričam. Međutim, dugoročno, pitanje je kamo nas to vodi. Dakle, otvaraju se novi hoteli, znamo unaprijed da nema ljudi. Za koga ih otvaramo? Na otocima otvaramo, najavljuju se novi projekti, uglavnom to je hotel sa 100 soba i 1000 apartmana. Znamo unaprijed da nema čistačica, da nema ko čistiti, da nema onaj ko će prati, nema ovih što sade travu, da ne kažem da nema konobara i sobarice i sve ostalo. Dakle, šta hoću reći? Mislim da daljnja gradnja novih hotela u ovom trenutku dok naši poslodavci imaju probleme već sa zapošljavanjem, nema kakvog smisla. Odnosno, ja predlažem da se nova gradnja dozvoli samo za one hotele koji će raditi cjelogodišnje. Mi stariji znamo šta je bilo prije 30 godina. 86. koja je jedna sjajna godina koju smo mi dostigli tek po brojevima, tek možda prije par godina, 19.
ljudi, na primjer, na otoku Korčuli ili Braču, bili su lokalni zaposlenici. Radili su cijele godine. Naravno, to je bio socijalizam, pa se pokrivalo. Ali ja postavljam pitanje, zašto ne bi Hrvatska banka za obnovu i razvoj pokrivala Plavoj laguni 11. i možda čak ne cijeli 11. 12. prvi mjesec sa skidanjem PDV-a ili pomoć financiranju radne snage, da imaju kroz cijelu godinu plaću. Tada će lokalni ljudi se zaposliti. Mi smo, na primjer, u gastronomiji postigli sjajne rezultate, a rezultati su upravo u tome što je nekadašnji kuhar postao šef. Danas naša mladost s guštom ulaze u to, postižu sjajne rezultate u svijetu, imamo Michelina, imamo svašta. Međutim, pogledajte sad po tim restoranima, sve više ulaze stranci i više to nije to što je. Turizam bez lokalne gastronomije, lokalnog čovjeka nema smisla. I za kraj da vas ne gnjavim, ja Hrvatsku vidim kao jednu malu zemlju, jedan mali Portofino. Dakle, da bude mala, da bude skupa, bude kvalitetna, pa da bude skupa i da bude naša. Hvala. Tako je. Bravo. Zatvori, gotovo. To je na tragu mog zadnjeg pitanja, pa evo, možete se nadovezati, pošto nas ima puno panelista, a svi želimo ići na izlet, ali bilo bi šteta ne čuti naše paneliste. Prema tragu kolege, moje pitanje je da se referiram i na to i koji je nekakav end game. Ne? Dakle, znamo da je uvoz radne snage u tim brojkama, samo da bi se popunila kvota, da to samo može biti kratkoročno gašenje požara. Sad smo nešto počeli pričati o nekoj integraciji, ali dalje premalo puno pričamo, a premalo u stvari to radimo. Vidimo statistike da mladi nažalost iseljavaju. Zašto iseljavaju? Sad nećemo ići u te segmente, ali činjenica da očito nisu zadovoljni uvjetima i kvalitetom života u Hrvatskoj. Koji je end game? Kako vi vidite svog sektora? Evo, za 5 godina pričamo stalno cijeloj sezoni o kvaliteti, o izvrsnosti. Za to nam trebaju kvalitetni ljudi. Ne? Di se mi vidimo, evo, iz svake vaše pozicije za 5 do 10 godina, trenutno smo u ovoj fazi koji jesmo, ovo što kaže Đuro, svi imamo, vjerujem, slično ili isto mišljenje. Evo, za kraj, u ovoj smo fazi, a di se vidimo za 10 godina? Evo, kako ćemo sve te faze, di ćemo završiti? Gdje želimo završiti? Đuro rekao sve ono što vjerojatno mi želimo, ali budimo svjesni da to niti je realno, niti će se dogoditi, to možemo nazvati nekim našim željama. Za 10 godina ćemo imati još više hotela i još više kapaciteta, imat ćemo još više strane radne snage i to je to. I to se neće promijeniti koliko god mi možemo imati te naše želje. Ja bi bio idealno da radim 365 dana, da uopće ne radim toliko 7. 8. mjesec da ne spavamo niko, nego da je to lijepo ovo. Nažalost, sigurno će postati destinacija u Hrvatskoj koja će doći do tih 365, a isto tako moramo znati da će postati destinacija u Hrvatskoj koja nikad neće doći ni do 100 dana i tako. Ovo je čisto jedan realan pogled. Nadovezati se i reći još i to, pa nema veze što god ko mislio. Jednostavno, daću primjer Indije da ne bi se neko ovdje uvrijedio. Ja mislim da su nekad je bilo, muslimana u Indiji 20%, sad ih je 60%. Natalitet. Većina nas ima 1 dijete, 2 djece, dok neke druge države imaju po 5-6. I jednostavno to je čisti zakon velikih brojeva. I to je to. Tako je krenulo u Europi i to je to. Evo. Ovo možda ružno i brutalno zvuči, ali to je to. Jednostavno nema djece, da sad mi ovdje krenemo, rećemo aha, ok, ja ću sad imati od sutra 4, pa će za 20 godina ćemo imati malo više radne snage. I to je to. Mislim, brutalno, ružno, iskreno, izvinite, ali evo, nisam izdržao. Trudio sam se, ne, ali ne ovo. Da, hvala na komentaru. Slavija, završna riječ nekako da se referiraš na ovo sve. Za Slaviju. U konačnici, i ako komuniciramo izvrsnost i kvalitetu, to moramo i opravdati na terenu. Ne? Pa gdje se, možda nije direktno za tvoje poslovanje pitanje, ali gdje ti vidiš kao turistička profesionalka za 50 godina, gdje želimo biti i kako ćemo u stvari se probati napraviti taj balans između kvalitete domaće radne snage i uvoza strane radne snage. I
kvalitete života lokalnog stanovništva. Pa ja nisam tako pesimistična kao Tomo. Ja vidim hrvatski turizam koji nudi jedinstven doživljaj, koji može najbolje pružiti lokalni čovjek koji živi za hrvatski turizam i koji nudi autentično iskustvo. Naravno, strani radnici su realnost. To se, kao što sam prethodno rekla, ne događa samo u Hrvatskoj, to je globalno pitanje, to imate, putujete po svijetu, to imate u svim zemljama svijeta, ali ja mislim da mi trebamo poduzeti mjere koje će sve više lokalnih ljudi na neki način animirati da uđu u turizam i da se bave u turizmom. Još pitao si zašto turizam, zato što je to definitivno jedna od najljepših zanimanja. Ono što je Tomo rekao, da živi s turizmom, da ga voli. Ja vjerujem da svatko od nas tako razmišlja. Ja sam iz privatnog sektora, iz potpuno druge branše, ušla u Hrvatsku turističku zajednicu. Mislila sam da ću se kratko zadržati, evo zadržala sam se već neko vrijeme, ali mogu reći da svaki dan uživam. Da volim svoj posao i vidim da kolege koje rade i u Hrvatskoj turističkoj zajednici i kolege s kojima surađujemo vole turizam, vole posao koji rade. Tako da evo, mislim da trebamo poslati nekakvu malo optimističniju poruku o turizmu koji će sutra biti turizam svih nas građana ove zemlje. Ove prelijepe zemlje koja će uvijek biti naša. Kolega Pavić, kao vrhunski sportaš proputovali ste puno destinacija, bili sportaš, pa nekako danas ste u nekoj drugoj ulozi sa druge strane i u konačnici predstavnik Ministarstva turizma i sporta. Vidimo da i dalje ima puno problema u svim tim komunikacijama, evo konkretno za radne snage. Iako se komunicira, iako se iz godine u godinu nekako ide naprijed, no vidimo da i dalje to nekako presporo, nikako da rešimo pitanje uvoza, papirologije recimo, evo možda će kolegice iz Plave Lagune točno reći 3 stvari koje bi trebalo ubrzati. Da li može Ministarstvo turizma, kažem, možda nije ali vi ste predstavnik Ministarstva turizma i sporta, da li može država ubrzati te procese, ako kažem, jedno je perspektiva poslodavca, naravno svi imaju svoje interese, postoje zakoni, postoje međusobni zakoni koji se koreliraju. Mislim da sam malo prije rekao da ide novi zakon koji će ubrzati sve te procedure, tako da se ne ponavlja. Stvarno, sluša se glas poslodavaca, što se tiče i ovih komentara koje smo malo prije čuli, mislim da su oni dobri i konstruktivni i da se o njima vodilo računa kad se pisao novi zakon o turizmu koji daje praktički te alate za razvoj, pogotovo jedinicama lokalne samouprave, da se ne ide u preveliku izgradnju ako nema prihvatnih kapaciteta dostatnih za tako nešto, tako da mislim da smo tu, ja bih rekao, na dobrom putu. Problema, odnosno izazova ima i uvijek će ih biti. Ja ću sad dati jednu paralelu sa sportom. 98. kad je naša nogometna reprezentacija osvojila brončanu medalju na svjetskom prvenstvu, vjerojatno 90 i više posto ljudi je reklo sad i više nikad. Pa smo onda osvojili srebro, pa smo onda opet osvojili broncu. Tako za i turizam ću staviti, tako da ne znam uopće da li je više krajnja slika ovoga sada pozitivna ili negativna. Stalno se gura da je nešto negativno, a mislim da smo svi mi ovdje nasmijani i da jako dobro svima ide, da turizam ima svijetlu budućnost i da će tako i ostati. Tako da nema razloga za nikakvim sad defetističkim najavama. Dobro nam je, a bit će nam još i bolje, uz jedno odgovorno ponašanje svih nas. Super. Evo za kraj, pogled poslodavaca iz Unolajna i Plave Lagune, gdje se vidimo za 50 godina, to jest kako pokušati napraviti taj balans kao završna riječ. Pa evo, mi svim silama nastojimo privući sve najkvalitetnije radnike, neovisno tko odakle dolazi, evo svi su dobrodošli tko ima volju za radom i na taj način nekako uvijek pristupamo svakom kandidatu kroz različite, kažem, evo, i procese inkluzije i onboarding procese koje provodimo za strane radnike. Na sve moguće načine im pokušavamo dati do znanja da se što bolje osjećaju i da budu što bolje prihvaćeni. Tako da ja bi
nekako u pozitivnom tonu evo završila ovu diskusiju i mislim da nema razloga nekom pesimizmu. Kažem evo da je lako, nije lako, ali nema ništa bez truda i rada. Evo, nadam se da će nam institucije u tom kontekstu olakšati posao, ali ništa ne dolazi samo od sebe. Evo. Apsolutno, Hrvoje, završna riječ. Pa evo, baš bi se referirao. Definitivno, da kažem, legendarni Đuro je načelno konceptualno u pravu. Kolega Tomislav je 100% realno u pravu. I po meni pravi rezultat toga bit će da će se upravo neke mikrolokacije, bili to županije, pa čak i manje, gradovi, da ne kažem naselja, znam ja i naselja i predgrađa jednog grada koja su ovako onakva, morat sama izboriti, da tako kažem, za kvalitetu i nekakvu posebnost. Teško da će se to dogoditi geostrateški, jer je to u potpunosti u pravu, ali u neko načelo bi to trebalo biti i zato danas znamo i u Istri neka mjesta i neka mjesta, je tako. I to je cijela filozofija u meni. Završna reč, Denis. Stvari, sve smo rekli, ali evo, da zaključiš. Ja mogu samo reći da je nama u Istri turizam u DNA-u, dakle, teče nam kroz žile i s druge strane omogućili smo platformu da turizam koji razvijamo pokreće još 60 drugih djelatnosti. Tako da dokle god se ne stvori neka druga djelatnost koja će biti tako veliki multiplikator, tako veliki izvor blagostanja i na kraju krajeva držati korak sa svijetom, jer mislim da osim sporta jedno u turizmu još držimo tako značajan korak sa ponajboljima, do tada sigurno ćemo živjeti taj turizam. Apsolutno. Turizam je pozitiva, emocija je doživljaj, to svi jako dobro znamo. A molim vas jedan aplauz za naše paneliste. Znam da je bilo je puno narativa, bilo je teško stvari kako to sve svesti na jedan nazivnik, jer je turizam stvarno kompleksan i veže se vertikalno, horizontalno uz razne industrije, što smo je pokazali. Evo, nadam se da vam je bilo zanimljivo. Možda ako ima još jedno pitanje prije odlaska na izlet. Nema niko pitanje? Da. Ništa, onda završavamo ovu panel raspravu. Hvala vam na pažnji, na vremenu i vidimo se poslije na kavi i na izletu. Hvala.